Dobro jutro, dobrodošli. Članovi društva ljubitelja Vespe, naši gosti, i nedavno ste, ajde da kažemo, izveli jedan mali poduhvat na svojim dvotočkašima. Vozili ste kroz 4 bivše republike, prešli baš dosta kilometara na motorima. I sad, kako vam je bilo, šta ste radili i zašto ste uopšte išli? To ćete nam pričati. Dejana Vlaović, sekretar društva ljubitelja Vespe Beograd, i Ivan Baćić, član ovog društva. Dobro jutro i dobrodošli. Koliko kilometara ste prešli, ja krenemo od kilometraža? 1700 kilometara, išli smo u 2 grupe po 4 naših članova. Znači, jedna grupa je išla klasičnim putem, znači kroz Crnu Goru, Podgorica, pa na Dubrovnik, i onda smo se dogovorili da se sa drugim ekipom naših drugara, članova, nađemo u Dubrovniku. Oni su išli preko Bosne i Hercegovine i našli smo se u Dubrovniku. Tu su nas dočekali kolege iz Vespe društva kluba Dubrovnik i zajedno smo sa njima, sa nekih 16 Vespi, prešli tih posljednjih 250 km. I šta kažu, ko je bolji put? Na Crnu Goru, do Dubrovnika ili preko Bosne? Meni se više sviđa preko Bosne, ali sam išao preko Crne Gore jer smo imali neku obavezu da obiđemo neke poznanike i prijatelje, tako da smo mi izabrali malo taj duži put. To je jasno. Dobro, kako se spakovati kada se kreće na put Vespom? Čisto individualno. Da, samo držite ovako mikrofon. Neko voli da ima sve, a neki opet, šta ja znam, ono najosnovnije. Morate mikrofon. Samo da dodam ovo, ja sam išao ovim drugim putem preko Višegrada na Kjentište do Dubrovnika i bilo je sjajno. Ja sam taj put inače i ranije išao, pa evo, još mi se... Čekajte, kada ste krenuli? Pa... Jedna grupa je krenula utorak, znači išli smo malo dužim putem, pa obzirom da vozimo Vespe, nije nam cilj bio stići toliko brzo. A ovi u četvrtak? Smo mi putovali 3 dana, oni su krenuli u četvrtak. Zar je toliko bliže? Pa, znate šta, oni su želeli da spavaju tamo ipak, a nije toliko, razlika je neki 100 km. Razlika je 140 km, tačno. Tako da nije to neko... Dobro, ali ima više, čini mi se, preko Bosne, onih uspona. Ali to je lepše za motore, za Vespe. Ako imate dobru kubikažu. Nije kubikaža toliko bitna koliko je bitno poznavanje kako je jednostavno bezbedno ući u krivinu, znači ne ugrožavati nikoga u saobraćaju i jednostavno bitno je stići na vreme, brzina nije toliko bitna. Koliko vozite na sat maksimalno? Pa recimo u grupi kad se vozi se između 60 i 80. Zato što gledaju ovi iz policije. Dobro, ali iskreno nekih 100, a? Pa negde može, naravno. Kad treba, onda odvrnemo, jel? Ili ga zavrnemo, kako. Dobro, kakva vam je oprema? Dakle, ste nosili sve? Za kišu, za hladno? Da, naravno. Uglavnom svi imamo ono najosnovnije da navučemo kišne kabanice ili već celo odelo. Naravno, vreće za spavanje, što je pod 1, pošto su mi uglavnom svi bili u šatorima. Pa koliko sati dnevno vozite? Pa da vam kažem, možemo mi po ceo dan, nama to nije problem. Povratak je bio u jednom danu, znači cijeli tih 840 km smo prešli u jednom danu što se povratka tiče. Znači povratak uopšte nije bio sporan, znači ta udaljenost može da se pređe za jedan dan, ali kažem da biste nešto videli, da biste nešto posjetili, znači jednostavno neka 3 dana su onako poprilično... Da li može sve da stane u Vespu ili na Vespu? Sve što može. Na i u. Može, na i u. Da, u Vespi znači ima dosta prostora unutra. Zavisi od modela opet. Da, pa dobro, ali ovi novije imaju lepo dignem se sedište i onda može da se stavi kaciga ili ako se kaciga nosi u ruci, onda može tu da se lepo natrpa. Kako može kaciga se nosi u ruci? Kad niste na motoru nosite? Ne, pa naravno. Mislim, da popijemo kafu, recimo. Ko je glavni u društvu? Da li onaj ko je kupio novu Vespu ili onaj ko ima neku lepu, staru, najstariju, a dobro očuvanu i dobro redizajniranu? Koga više cenite? Na primjer da se ceni možda taj neko ko ima najstariju ili možda najviše opremljeniju Vespu, pošto Vespa, kao i većina dvotočkaša, može da se, da kažemo, ulepša sa raznim dodacima. Da li je to kofer, odnosno pak treger napred ili pozadi, a pogotovo što su oni niklovani pa onako malo daju do izražaja tu Vespu. Tako da jednostavno, mislim, gleda se da bude što opremljenija Vespa i onda se to nešto kao više ceni. A ko ide prvi?
Kolika je odgovornost upravo na onome ko ide prvi? Jer nekako cijela kolona gleda... Pa obično je na neki način to samo po sebi izađe u toku vožnje. I onda neko ko ume da drži lepo ritam i... Šta to znači držati ritam? Pa recimo, ako put je takav da može da se vozi 80, on drži uglavnom 80. I on lako pokazuje drugima koji su iza njega da može slobodno da se uđe u krivine, da se vozi opušteno, bez ikakvih problema. Ali se smenjujemo. Da, i napravili ste nekako pravo malo ponovno ujedinjenje Republika bivše Jugoslavije. Bez problema ikakvih, to smo već čuli, ste putovali kroz sve bivše Republike Jugoslavije. Ako smem da kažem, to je prosto neverovatno, jer mi smo u junu, ako se sjećate i vi ste tada također učestvovali, organizovali Beo Vespa. Dakle, vi ste naši gosti. Tako je. I imali smo ljude iz okruženja, a sada smo dole vidjeli ljude iz Holandije, Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, Slovenija, naravno, Hrvatska iz svih većih centara. A mi smo, ja mislim, bili najbrogobleniji, Dejane. Da, osim Splićana i Dubrovčana kojih je bilo 8, nas je iz Srbije došlo 8, što u principu mislim da znaju dole da cene, jer ipak je to i kilometraža i jednostavno nadam se da će nam vratiti... Želimo da čujemo sad da imamo najbolje Vespe. Pa da vam kažem, mi imamo dosta dobre Vespe. Imamo dosta dobre Vespe, imamo čak neke primjerke za koje Nemci i Italijani kažu da, na primjer, su retkost u njihovim zemljama. Da ih ima jedna ili dve čak. I ne dajte ih. Naš kolega ima najstariju Vespu 54. godine. Koju vozi svaki dan. Koju vozi svaki dan, bukvalno. A vidjeli smo dole u Splitu Vespu koja je originalna prva iz 48-9. godine. Za kraj, samo u jednoj rečenici. U muzeju ili na ulici? Na ulici. Na ulici vozi. U jednoj rečenici. U nedelju, u koliko se sati? U nedelju u 12 časova na Trgu Republike pozivamo sve ljude koji voze Vespu da nas se priključe. Pravimo malo mini zatvaranje sezone, obzirom na vremenske uslove koji nastupaju. To ne znači da mi ćemo prestati da vozimo Vespe, vozimo dok ne padne sneg, ali pozivamo sve ljude 12 časova Trg Republike u jednu malu vožnju po gradu. I bit će lepo do kraja cela nedelje. Da. Ispada tako. Ne smijem samo još jednu rečenicu. Kratko. Mi se spremamo da idemo za London idući godine. 2012. Pa naravno morate na juni mesec, bit će, kaže, oko 3000 vespaša. To je Svetski dan Vespe. Kako ćete preko La Manša, ispod, iznad, brodom ili plivat? Mi mislimo da idemo iznad. Iznad. Hvala vam na gostovanju. Evo, ostanite, dajte vi meni mikrofon. Da vidimo